Assalamu alaikum ayımlar jana mırzalar. Bugünkü alып kalgan maşinabız Mercedes 124 maşinasını alып kalganбыз. Bugün 4-cü pokoleniyadagi original propan hamda запчастьтар менен koyup bergenбиz. Mına lazım gazımız полный 100% жүрүп турат. Az sizlerge aldı tamamını көрсөтүп koyum. Mına bardыгы аккуратный жерге түшкөн. Mına редукторлорубуз. Mına магнитный клапаныбыз. Mına rail injektorlarыбыз va miya mazgisi gazı. Bardыгы bir жолу arka tamanını ham көрсөтүп koy. Мындай gaz balon koyup bergenбиz. Uzunça 65 litr sığat. Xudo kalasa baha berip koyasыздар. Kimge xizmatlar kerek bolsa, hamda remont qilish kerek bolsa, bemalol kelaverasizlar.